Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjupon. Bokolia Holy Cross School adung along basmate hem konglong ahir ingtang rakpen kachingkoy adim along amat inut abang phu apran kedamnang. Phaiguni ni phaipho arni Dimapur pen Moira barika cheleng abas kopai kelang no pen ajok Holy Cross School adung along ahir ingtang rakpen kachingkoy ajok inut apran kedamnang. Bokolia Police Station ke parlo langkang bob Holy Cross School adung krongpli atowar along bas kachingkoy ajok inut apran kedamnang. Lapen bas along kachit habdun atum ahir ingtang rakpen arengahu ke sopon dolo. Lapen apran kedam jui abang phi aphan arong lapen amen ki birta ke tokbom apora hutan ke chini pon pelang. Kachingkoy Pit Abbas bearing registration number AS02 DC 3204 Henlo Dimapur pen Bang bom ahut Abbas katiwar kepachat o ajoksi Holy Cross School adung along Chingkoy Pitlo non amat ke Bokolia raikom sai khiatum ahin pensi chepari deng ponlu bolong koma ji pen mukrang terang Karbi Anglong News Dimapur price mora boli jabo তো গাড়ি তো আপনি মানে মানে রিজার্ভ হয়েছে না ভাড়া না ভাড়া আছে কিমানজন মানুহ মান আছে গাড়ীৰ ভিতৰত সিট কেপাসিটি ফুল পুৰা ফুল হৈছে ন এতিয়া মানুহ মৰিছিলে নেকি এজন মৰিছিলে ন এতিয়া কি ক'ব গাড়ীটো বহুত স্পীডকে আহিছিলে নেকি স্পীডত আহিছে স্পীডত আহিলে হয়তো স্পীডত আহিছে নহ'লে বা ড্ৰাইভাৰটো বনি গ'ল নহ'লে বেলেগ কোনো গাড়ী চাড়ী একোৱে নাছিলে ড্ৰাইভাৰটো কিবা নিচা কৰিছে নেকি নাই তাৰ পৰা ডিমাপুৰ পৰা আহোঁতেও স্পীডত আহিছিলে নেকি নাই সেইফালে বেয়া ৰাস্তাখিনি অঁ Singhason constituency arlo rongthom arat atum kachileng atowar akili atowar kahinupon lakhain khoi Singhason constituency ke parlo disobai ahawar rongthom kania kro arong Bidyaram kro arong lapen khura kro arong arat nonpuanta kahinu atowar lokse chelengnang bomlang pusi bangso arong arat atumpen kaning ripon Pinpur ponme BJP Ratchari atum kaike amata mai thai along development anat ingthur pon bomlo pusi ningjipon sitami Singhason constituency ke parlo rong thom arong arat atum ke kahe nulok atowar se chelengnang bomlang pusi Karbi Anglong News apherang ke aphan kachoning ripen birta nangpali lasi bangso arong ahawar arat atum aphan misen atowar nang piason te mesen ji pusi birta nangpachini don phuloni pen oro ningtiga thar Karbi Anglong News কদবে সামনে থেগলং লো ये बीजेपी गवर्नमेंट अतुम परिवर्तन पुपिना का चुपिन दाक दु रातालों पुसमी पुसों का चुपिन दाक का चुपारो का अपसों दु इतना मिनी तुम पिनी पाकलांग सुना के वांग पेन पिनी मोटर साइकिल के दामन इसी ने तुम का चिंग दो नांग ला पुसों ना सी पिनी सिंगा सोना हवा आड़ू लों ला पुसों के थेगम लों लो तसे कोपिया परिवर्तन मा कोपिया सरकार परिवर्तन मा रात तुम ता पिनी का दु पुसमी थेगलों दाक लो तुम का दो समय चीनी दाग लो परिवर्तन गाली पिनी में खाली बर्तन से रात लंगे नंगले रोक नासी इली तुम का दो वे सिंहासन रात तुम समय इली तुम का दो को वे तनों के थेक प्रोंग लो चीनी प्रोंग लो लापुसन आन इली तुम महावारारू खचिंग थुर थांगनात आमु अवे पिनलांग इता मेलांग तुम चुपिन दाग बोमलांग ये परिवर्तन सरकार बस चुपिन दाग बोमलांग नासी इली तुम का दो वे सब थेक लंग लो नि तुम नोन मोटर साइकिल समय तुम केवांग इसी तुम खचिंग दो नांग लापुसन दोलोंग अवे तोवार अवे लापुसन आंसी पिनी तुम थेक पनोंग School ahem along han an kitun atum lang sumipi block ke parlo angkang an rong nogor LP school aklam along maipi kangnipon bangso amay along meipu bisnu ingti kachepahem phupon amay along kachetong dun lang sumipi block angkang ke parlo school ahem han an kitun atum abrans to an chetong dun si mai RD chipidun bangso long alang litum aphan school ahem along han an kitun anam chiklo abay nong kipipe det aputhak chethan chimun ponlu lapen kedam tang asengkan sitami alang litum Guwahati Dispur along sitami alang litum pen sodak kachesong paduponlu lasi lapu kitun kedang kachepaduk penjong si achiklo abay no nang pipe pulote nilitum ko son si ke claim kedam thek jilang ma lapen ko son si nilitum kereng un polasi nilitum aphan prabjen pen achiklo abay nong sitami anam nang pabat pon nang jilapen nilitum school ahem along
han an ka chutun atum jong si Guwahati High Court along case dokok an ki komat lo nilitum aphan nangkilang chari ji lasi lapuson ki nilitum setami ningduk lo lapen kiwang jilang arni setami nilitum aphan achik lo abai nong nang pabat pon vek nang ji lapen non setami nilitum case file chedan pon bom lang pusi bang so mai long pen chethan chimun pon Opini daga bukulia mate langsung pi la SSC yang kang arlu rong nogor pula open session hall along pini Karbi Anglong mate la tundang ni marli tum alama put hak pini ajak ding klui pen kaci tong te joy ni pini daga cing wai cing sai pedo kon lo atheman non la kitun kitang ni marli tum mate la Karbi Anglong ni marli tum bangke la kiduk arat atum ni marli tum situn bom dang bom dak ke plang atum le cuklem dun kali lesi la tum future mate la tum non la pharu kre phuwet atang ka pen non ho din ke jada family ta suliu ni la pen adun thu bangke inut ni marli tum le anongar ni mate hajira le dun pusi ta me pharu hini pharu ke thom ke daily hajira ke lo oi phisi ta me pinia ni la tum pharu kre phuwet koson si la tum family piniani ka suliun po chiklui jon long la pharokre phuan si jok de jima mate suliun jima ame thang ma chuji osomar phan ma renga hu petang ji mate la tum ingti men thu mate school fee ma ki piji mate ko pilo la si suliun ne la si nilitum ola sam mate Karbi Anglong kadu ka be association chilang pet pensi la so demand lo asam government phan abatai batai dharna dolo abatai batai dharna du sitame asam government tu na chingwai pon la so ke na chingwai pon pe delo la sin non abangke ni litum abangke high court along si Guwahati High Court along ni litum bangke hadak dam nang koglo la sila so teng hadak ukil tung pen mate ka do ka be pen chingwai chingsai nang koglo atheman ni litum ka diman abangke la tangka sika suri sirkebra sika throk pharo throk atangka ke artiklo jonti sita mela ni marli tum han pipon nang po athema upetang te alang litum poan na ningkan 2005 pen nang lo piningan 2023 aningkan lo sita latum lang me ko anone ke phang ok pen ajak tung ke amme kan ta ti char selu ammi hi ki chegong inglong apir the ke lang ke sok dam nang inut hijan yuni theng ka chiri na lo silhai hui ajoi ne si nilitum high court ta non bangke 90% am success lo lasi non bangke nilitum bangke non mane asam chief minister alam thi non kopima ko anma ka chi chakji nilitum ka demand ke 9600 lo sitame la songbong sitame ko an ne nang chong hong tha pu alangli message nang ka pothai pen ajok ni ajoi ni pensi nilitum non chong hong kong lo lasi nilitum ka chinia teng pulutang te la onariam ke badji bang ke lage 100% mane final jersong ti so ahin pen education em Richard tok bia phan kerap ka chohang lakhain kora trok dwarbagor MSC constituency ke parlu lakhahini dolamara long dili terang amekar jersong ti so honghap hongro akisu ka cholong lok pen ajok jinglu chingthi barpi barsu kachiti penang an akisung chetong ponang lu lasi lasi lapu ani yakleng ka etisopi ahen pen Karbi Anglong Autonomous Council along education em Richard tok bi aphan mekri bu pro pen ka choning ripon athinili mojer song tiso aphan penang an se chilanglo setami un edetlo kidok det pen ajoksi se chilang mo vedetlo lasinon nilimu akeng honghap hongru et ari arvita chekeng et lasi barpi barso kachiti dam aphan cycle e hombak nang pivek thapusi education em Richard tok bi aphan ka choning ripon tangte pherang kya thengno ka choning ripon alam thile arjoponik sinang Dolamar Pendor Singh Tokbi, Karbi Anglong News. Enike ajirding iolo ajirding u chota kali lage ha pirthi naga jotmo hutensia kisupilo. Tantela sorkar pen kopinia kirap la puson pali nang long luma. Aha abelang la non BJP sorkar hahonbon pen ki thangnat a kirap ta abela. Tantela bangso puthak nang la tumla non Karbi Anglong Autonomous Council la pen dak nang la tuma education lo nang la tuma duar bagori long alang in charge lang phan pilo nang le gangto Nili pukang tunga bangke la lo chuni kang tunga bangke education em sir Richard to bi phan sami chuni kang tunga bangke ra pachanga tunga bangke la lo la nili mu phan sami kidu ke dam punon ba chinglu ching thia long punon sami kidu ke dam sakpi la sila bang so phan sami isia kisung bha isia ke ra bason no pi thekte batela
son ku pulo aking kidam te de te mati ke la son lang ching dam polon ta me ni litum sa mi di bang lo very pot lang sa mi sok pe dun ver te pa mi thang sa ching dam da kar kum pen dok si asi pinia war sai son na son lang ching dam kidam media war sai pan son nang pite pasini anang sa stars to bi han sa me ke rap jang mang ke la nang le men thai tha ni le men ka ti supi ka tu sopi